Hi viewers, welcome back to day 8 geography. Masi day 8 geography me am ta no chari nahan gi makha chathrak koina masi geography gi class ta yiminasi nahan revision recap macam tang tawjaram ge aroi bunumit tu gi haitare day 7 gi cotton textile industry gi matang da ina ne najaram bani ngasina jute textile da lokho jarake mayamna jute textile have topic to yembiu asli yan maru ba question ai amani pijarake aduga mayamna answer ga loina yengminasi jute textile jute se karino jute ari limon ko limon ge khoina ubirangani mairo singna limon gi thauri leiriba limon ge khoina limon gi thauri na khoi phak saba carpet saba limon gi bora mayamam leire ko jute textiles ni yan maru ba industry amani namasida 2019 da hangiba manga piduna hangiba yan maru ba question amtang ai sida what is rake 2019 give any what reasons why the mix mostly concentrated in the ubi manga piduna hangiba 2019 metric exam na manga piduna hangiba question ni give any 5 reasons why are the jute mills mostly concentrated in the Hooghly Basin. Sida ina WB and West Bengal and PDC this minor pira padinate, adubo aina mairo in a kanganing dana. Hooghly haba Turen Hooghly Basin West Bengal the lay and a kanganing buggy and a sim Hapton Germany. Mama dan give a question 2019 da. Answering Minasi Adhan Jarke jute mills jute ki karkhanas jute की कारखाना से मरु आइना हुगली बेसिन हुगली अब तुरेन से वेस्ट बेंगल मरु आइना चेली हाइबो हुगली तुरेन से मपान की अयाम लम सिदा हुगली तुरेन से मपान की अयाम लम सिदा जूट मिल से मांग कायना लेयब सिगी जूट मिल से जूट की कारखाना से मांग कायना लेयब चुंगसल लगा लेयब कंसेंट्रेट करी मरम नन नहान कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना मुंबई दा मांग कायना लेय करी मरम नन आइना हांखिबदो अदुमाइना अदुगा चप मानना जूट मिल सिंग से हुगली बेसिन दा हुगली तुरेन मपान दा मांग कायना लेय से करी मरम ननो मरम पियो हाइबने नाउ सिदा यारिबा मरम से सुमाइना पीरी जूट मिल्स की अहम पैराग्राफ के महिरो सिंगना मयाय बाय अदवादि यंबियु चपचाना आंसर यावजरबनी द रीजन हाइना होबनी द रीजन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल इन द हुगली बेसिन आर मफम सिदा हुगली बेसिन सिदा जूट मिल मरम काने लेबे मरम दी हारगा नियरनेस टू द जूट ग्रोइंग एरिया जूट होबो मफम से मना नकना लेबा जूट होबो मफम से मरम कान वेस्ट बेंगल से ख्वादि याम जूट होबो से इंडिया वेन वेस्ट बेंगल ने बदु मरम काने लेबा इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट चतोक सिसिन की पांबई दा इसिंग की पांबई से यामना होंगबा इसिंग की पांबई ओय यामना होंगी इन एक्सपेंसिव ओय हाबनी विद अ गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज लंबी थोंगी खुदोंग चाबा अमसु रेल की खुदोंग चाबा से मरम काने लेबा मफम म ओय एम्पल वाटर फॉर रेकिंग द जूट हाइंग साइगी limon gi pochei pothok se sarna phona de ising yam darkar le sudok chamthok de ising yam darkar le ba adu su marang kaina hugli turen chom le ba ina marang kaina phangba ising su marang kaina phangba then cheap labor sinmi thapok tawina ba karkhana thapok tawina ba sinmi su hong na marang kaina phangba and facility of port banking and insurance provided by Kolkata or West Bengal gi konung oiriba Kolkata na khudong chaba kayam pibi samna ha ba hithang phang khudong chaba le re बैंक की खुदों चाब ले इंश्योरेंस तो या खुदों चाब कया से वेस्ट बेंगल की कोनुम ओरिबा कैपिटल ओरबा कोलकाता न पीबी बंगम्बा सिगी मरम सिंगसिनी अदुना मरम ओरगा हुगली तुए मपान जिदा जुट मिल से मरम काने लेबनी सिमा के सॉलिड आंसर एरोशन अदुदा चिंचन बियो अंडरलाइन ऑप्शन बियो ओके देन मखा तारा पदा मथंगी सेकंड पैराग्राफ तगी याना मरु ओबा क्वेश्चन अमनी खक लै आई क्वेश्चन दो हान इजरके अदुगा आई हाइजरके mention the challenges faced by the jute industries in India. Hai question se ma ahum pidana hambya question ni ai question se amtung ai pazarake mention the challenges faced by the jute industries in India. India da hoji jute ki karkhana limon ki karkhana na thengnari ba chaitheng ko chaitheng haiba yai problem haibi yai ekoina challenges ko sinaba haisu yare करी नो है प्रॉब्लम खरा थेंगरी जूट की कारखाना सिंजिना इंडिया जिदा करी प्रॉब्लम नो है हंगबने
Now, my problem since some second paragraph padi sum chingchan bayare yam phajana answer yaurabani second paragraph jute textile industry ki second paragraph ti view. Challenges faced by the industry include declining demand for jute bags. Limon ki khau demand se yam na demand han ko limon bora se bora khau se haibadi asi demand yam han asi mai ki problem amani. High cost manufactured goods makoi ki pothok se limon ki pothok se puthok na bu hona ba paisa so yam changba high cost paisa se yam changba asi pro engo somna paisa yam chang ye sana bo na ba somna lebi na ba lai se demand lai se laktre asi problem ji theng na de loss yam oi hita. Then amana steep competition in the export of market from Bangladesh, Philippines, Brazil, Egypt and Thailand. Hairiba hojiki Bangladesh ka Philippines, Brazil, Egypt, Thailand makoi ka changdam na ba matam de India na putho iba limon gi pothok singche chang ta ba han tha ba mi gi lam ching jina hete hen ki asi su problem cha uba maka akoi gi limon karkhana na jute industry na India da thengnari ba problem amane challenges amane ya amatang maram amatang like te yawbani mai sina lum tam chingsan bi yai. The industry also faced competition from synthetic substitute which are stronger and cheaper. Synthetic substitute khusiem gi bora khusiem gi akoi gi thauri oigera asi myam thoklak sarak aduna hen stronger su werpa limon de hen su kanba cheaper habadi hen su hong hen su kanju kalapa hong su hongapa aduna adom do ole chatna kiba customer sing aduna sigi problems challenges myam chini ngasi jute industry singina India tha thenari bas. Okay, now yam phajab question amatanga 2018 ki metric exam da hangiba question amatanga ma ani pidana hangba question amatanga ani se thamjarange hoji sira habi challenges mayam thengnare haire adudi challenges sing do thenana bagi damte India sarkana kari step by khala abage have questions habadi mokon thengniba problem se masi khara to so hanthana khara to isu lakshin bangam na ba kari khongthang kari step India sarkana kari measurement ko by khala abage have nasim tang ai sida thamjage ingminasi sida ini ira lai question se 2018 da hangkibani write any two measures or steps measures has yare steps has yare ko or have main hai se taken by the government to solve the problems of jute industry in India. India da jute industry sini thengnaiba problems ya masibo solve tawna ba pakhali section thorang amsung magi step ani tang iyo haja sia ani tang sida ai haijarake yana mari chumna like ta yawrabani loiram dai da second paragraph loiram dai da sana jute textile ki loiram dai sida sumane yawbani the government made it mandatory for vast types of mills, particularly that of food grain and sugar, to use jute products in packing. That's the point number 1. Akoi sarkana mandatory tawre mandatory compulsory sungso isoi dana chengi karkhana sing maru oina chini karkhana ani sida yathang tawre sungso isoi dana noina packing taw matamda cheng amasung chini packing taw matamda limon ge bora season agadabani haina yathang tawre compulsory oina tawgadabani hai tawdabi ate hai masi first step haibadi tawreba step se karibino limon ge karkhana se masi sitharakna bana ya ani sub step yan maru in 2005 national jute policy were formulated with the objective of improving quality, making a variety of new products, assuring good prices to farmers and increasing the yield per hectare. 2005 ta national jute policy haina ama launch tawre masi matungina kedauba national jute policy matungina aphaba magun laiba limon aphaba magun laiba limon puthokpa aphaba ano limon ki puthokpa limon bu thajari ba lomi singi khusuman awaman haitare asimati chana pipiba amaso asukimati yamna pothoje puthokna hona ba masigi pandamda national jute policy haina 2005 ta muka linkhale high step ani sini ekoina sarkarna haitare jute problem jute industry sini thane problem se solve tong le ta paikhale now okay masida aina textile industry da nahan chathaba hokiba cotton textile ga jute textile ate textile mari manga ma le yang maru oi ani si khwade maru oi ko mai rosin kham jute cotton textile ga lasingi matang dumaga jute textile si yang khwade maru oi amatanga ai textile le lokho charamge ma ani piba question amatanga hek marak ta competitive exam da khone hek thengna ba amatanga ai lokho charamge woolen textile le lokho charamge
woolen textile lagi question ama kai sida iduna leira sida hai bise why does woolen textile industry not well developed in India give two reasons hai sana woolen textile wool lei rakne samtu hai pani ko samtu gi akhoni indam matam da jersey jacket shawl kaya ma illibali liba seliba sing se ko samtu gi pothok nakani aduni akhoni woolen textile asi saba ka khana duni samtu gi pothok saba ka khana ga akhoni woolen textile adu sida hai ja not well developed hai in India India da samtu gi ka khana se yam kanna marang kana chawkhatte hai bane kari maram no give two reason maram ani piyo hai bane like the su maram ani chap chana yauri tentak na sum underline khoi toksan sim heroi singna woolen textile da yang view leram dai da yang view yam ten ma paragraph ama khantani yauri se aham maram da solid point nak tani ko sum pb biani mai heroi sing aham maram da kari hai tropical climate hai ba tropical climate se ma gi point aman maram ni ko se woolen textile ne si chakhote wala so tropical climate oil yam saba lam oil ba khoi gi India se asaba lam da chingye tropical climate oil aduna asaba lam da chingmai na ngasai samtu puthokte sa singji matu jom lawa sana to oiduine adu moi singse yam saba makhum siga yam kana loiba hingba ngamdaba plus adu tanatna samtu gi pothogi yam saragadi kaya sittaba natra kya laibi na customers later asi sabana anima effect away ko sadasu even laigada praja singsu aita asina tropical climate ama oiba mara magi disadvantage amane thengai problem che will develop with this then amana and low quality indigenous wool hinder the progress of this industry akoi india da puthoiba samtu khara je low quality akoi indigenous akoi india da puthokeba samtu singja low quality magun wat magun hantaba oi habane masi maram ani sina oraga india da woolen textile industry marang kana sakhataba ni habane aduna ma ni bibani sida adu akoi maru oina akoi mapalam dagi akhona kano tawai ko mapalam dagi akhona import tawsale ise akoi Australia gumba kai kum dagi akoi import tawsale ise okay sida loire woolen textile matang de yam kana maru leite silk textile synthetic textile hana ani sile de yam kana that's not so important so let's carry on a very important topic sugar industry yam aloi ba hai tare akoi ngha letana metric ta hangdana leiraba question yauri sida sugar industry da amtang yang yengminasi sugar industry ate question te chini sabai karkhana masini masidagi akoina 2010 gi metric exam da 2014 da 2019 da ngatana manga piduna hamba question ama koi thaina jakre koi yengminasi amtang sida ante ijarake 2010 2014 2019 sida hangraba question ni why the sugar industry is shipping towards southern India innovation yes give five chính sách mong sao để có question này review để số number 4 Roman number 4 mangani ko essay type ta hang question ni okay sida aina ijari buse aina sida pidi ba question se 2010 14 19 da hangya ba question se sumana direct si mai loina manaraga hangbadi nate maya mai roisini yengbi bi yagani si kitang khenaba wahai wata de lege adubu arthadi changani why the sugar industry is shifting towards southern India in the recent years give five reason have si textbook question number 4 roman number 4 da su ai roisina sum pa ba yagani question 4 roman number 4 da ai hakitang pajarake what factors are responsible for shifting our sugar industry towards South India like that chamani okay kaino hari bisai matamda mamangi chahi kaya amadagi akoina northern India da chu sim arang kaina hawe okay mayam khangi gadaba mana sugar industry se chini sabe karkhana se maru magi pochak se chu ne mayam khangi ko chu marang kaina north India da hawe adubu sida hangi question di tapna sugar industry se North India da sugar ki karkhana sing sugar industry mayam lerambadi tapna towards southern India kha bharat rom da tapna honga ko hore shift tor ko hora khre habadi northern India dagi southern India rom da na hena chu chini karkhana je lera ko ho khre ba kai maram na no maram manga pi habne adu maram manga pi bai ni manga pi ri nai sing question si gyan ta bi ko hangin question se kaya hangkra bani मैं आपने सुन remind of you important question ni
खा अवांग भारत की तमना तमना खा भारत रोम दा चीनी की कारखाना से सुम सुम शिफ्ट तौर पर होकर शिफ्ट दी मफम होंग से शिफ्ट ने दना अदु तौर पर होकर करी मरम करी खुदुंग चाबे हेना अवांग भारत की खा भारत ने लेबन नो हाइबो क्वेश्चन दो ओइदुने बा नुंगदि अदि मरम मंगा पियो लाइक त चाप चाप पॉइंट मंगा यावरिया अदों ते मिनसी sugar industry की second paragraph ती यंबियो को recently ना हो paragraph तो यंबियो अदुगा आंसर मफम अदि paragraph तो की second line देखी आंसर point number 1 दाई बाजार की यंबियो the yield per hectare of sugarcane is high in southern India सी first point number 1 2 3 एना सुम ई बिया गन को हमना मरु point नक्तन कई है ना कान खा भारत ना अवांग भारत की चू पुथोपी चांग से हेक्टेयर अमम द पुथोप लौ परी अमम द चू पुथोपी चांग से याम हेन हेन पुथोए कना दगी खा भारत ना अवांग भारत की हेन पुथोपी चांग से हेलाए चू पुथोपी चांग हेलाबनी ना चीनी सुबई चांग से हेलाकदोइनि को अदु फैक्टर अम ओय अनि सुब द सुक्रोज कंटेंट अनि सो पॉइंट को सिना सेकंड पॉइंट The sucrose content in sugarcane is also higher than that of northern India. Awang Bharat gidi kha Bharat thari chu sing sucrose content thumagi chang hele haina haibi sucrose mayam su koi sucrose fructose glucose kaina thumbi chang sing che samna ra chu puthokpi chang hematana tana thumbi chang su awang Bharat gi kha Bharat na southern India na hele chu sing che adudi thumabani na quality le rabani adu sakko chini su quality le ra asina sak ani suba factor amani ahum suba temperature in the range of 20 to 30 degrees Celsius between January and April is ideal for sugar cultivation in the south high temperature che 20 to 30 degrees Celsius ki sabai chang che masi khabara ta chi ki temperature je fatana maintain tawra lay chei chup amata aduna chu thabdi ya chana ba khabara sin chine na chana oire hojik then mari subada in Uttar Pradesh Bihar belt sugarcane is produced by small cultivator, but in the south, sugar plantations are well established. Uttar Pradesh, Bihar है वैसे कि मोदी northern India की state ने Uttar Pradesh, Bihar है वैसे कि मकोई जी मसागे लौमी खरा खरा ने small cultivation लौमी मसा ना खरा मैं थाजर बने अदु खाबर तदी plantation farming उन्हें चथरत भी ने plantation farming पातक ना ममा गए plantation farming एक सी की agriculture हो बता इन्हें ताकरा बनी plantation farming पातक ने चूजे थाना रख भी ने asina mari sure maram pare last point number 5 the last point moreover the cooperatives are more successful in the southern state among the cooperative sector industry haiba mampan kibodo habre chu thaduriba lomi duga chini puthokriba karkhana gi mi singduga mateng pangraga tawba karkhana se cooperative sector industry kawe adugumba cooperative sector se yam successful oya yam mai pang tawe haiba khabar rom मसी की फैक्टर सिंचिना मरम ओरगनी अवांग भारत की तब तक खा भारत रोमदा चीनी की कारखाना से सुगर इंडस्ट्री से शिफ्ट हो भाव इबसे है सिचक चाला पॉइंट मंगा थे यावे लोइसलक पदा हाइबदी सुगर इंडस्ट्री की लोइसलक पदा याम पेनबा पैराग्राफ मचा म याव से असिदेसु क्वेश्चन अमा हंग बिया बम लेको असिम तंग माइरो सिने आई ताक्चरंगे सुगर इंडस्ट्री अरो क्वेश्चन अम तंग सिदा इने इरा थमजरे कई हाइनो अदai हाइजरके What are the problems faced by the sugar industry in India? India da huji sugar industry singja chini ki karkhana singchina thengai ba chaitheng problem se kari no ngasai jut ki hangkiuda damaina ni ko sugar industry singja thengai ba problem chaitheng se kari no haibani ko adudi sugar industry gi aroiba last yam pen paragraph to the yeng view adu sum chingchen khiba yare mairo singna some problem faced by this industry are the haraga seasonal nature mone sugar industry thengnei ba problem seasonal nature ritu nae chu se ritu nae mai pochak odiba sugar industry ki pochak odiba chu se sugar cane se ritu na ro pot oi sei chu pamada ma se leiba ngamde mai pochak se adu mai problem am ni ko se adu amana the all and inefficient methods of production nai akhoi ki method sing ja akhoi ni chini putopai kol kakhna sing am ariba ko amasu matik cha da bo oi matik cha da so ariba khusu khlai oi na lei re chini puthoi se asisu akhoi ki problem amni sugar industry thengari ba se amana an absence of industries consuming byproducts of sugar cane hai byproducts hai di alem apa hai ni ko sugar industry gi alem apa sizinaraga hingjaba karkhana kayam su lei samna haibada ikuna
paper industry, alcohol industry, wax industry, tongan tongan mayam laikre asigi mayam nasu byproducts ya han lobi ramaga hojina lobi rakta atopa byproducts mayam season akhi habidi sugar industry ariam pa se season birakta lobi rakta asigi project is thenge point ahum maru ene yauri ko aduna ine sida mark ani na trak ahum ene ijabani ko okay mayroi singna ngasi go enti day 8 ki class ai swaida sum tension jage akha taba topic sing se makha taba maru topic sing jai mathang class lawjarake ai gi mausa gumna class loram dai khudingi ai to quotation masam tang bijabado dang asi quotation amtang ai haijarake. I am thankful to all those who said no to me. It's because of them I did it myself. Albert Einstein, scientist of Albert Einstein haibiramba quotation ni kaino haiba matamda ingonda no haikiba yawai tawoi nang mating paning dian ingona no haiba khudima mipun khudima ko aina thaga to khongdok jari ya madami moina no ana haikiba na maram oraga ai ishana tawjakhiba ai isha ithandana tawjakhiba na tani Albert Einstein harabani okay asi haraga ngasi gi day 8 ki class ya swaida wind up tawrage